Amma aptun kural laka se ase. Itia takbi amma ekta bi bane. Libi amma tu pani loigena enika upor phale aya ase. Etu karne ami ekla kasti uthikena sae bo ase. Hello family member, welcome back to my YouTube channel. Aro sabse agede moi isor ge din phal tia karne aro life phal tia karne isor ge sabse agede thanks dia ase. Aro itu la bichide ami la subscriber khan aro viewers khan kiman jun ase apni khan bi sob ke khushi salam janai dia ase. Aro moi aji jungle te aigena ase Ken Hornet search kuribole karne aigena ase moi ekla to sam hoigena ase samde hi aigena ase taikhan upload kora pabon na pabo etu sabole aigena ase etu karne etu paishi kole apni khan lote bi dikhai dibole ase etu karne apni khan bi skip na kurin sai dibi aro kiman jon subscribe na kurin sai ase moron bra subscribe kuri dibi de koina etu bi request kuri di ase to moi etia bi bisar bole ase etu time de apni khan lote sob dikhai dibole ase de etu karne moron bra skip na kurin sai dibi chalo yete Ken Hornet yete banila ase de Ete bra sai sabo khitai sabo bat khan na khilai gena direct tai etu pani lobol dibo aro jabole dibo etu time de direct khitai jabole ase eta to sambi sam hoi gena ase etu karone etu khitai jabo de aro chinda etu bashi kole etu bi apni khan ye dikhai dibole kosis koribo de ate jeshi koindu upor de jeshi ya de rati ho ase Amma pera sabole pishi palase no. Itia tai kot pro lavo. Edi tende chinta sai lavo. Aro apnya no divi dikhai diwa de. Itu la chaka de jeshi. Amma tu itu la chaka de kusishe location de itu ase hulibi. Amma pishi kumdi huarba na ajikali pishi kumdi huarba koti kusishe kibol na parigena ase etera amma ola moi rukhi ase le pishi time la ase taikhan ola bole bi etu karne amma ola rukhi ase moi suspect amma tu tuta noile tinda enkai thakibola etu karne amma tu etia takbi na olai na ase etu rukhi ase ami olai shikole chinda sai lobo to apni khan bi dikhai dibole ase etu karne skip da kuin sai dibi de etia tu rati ho ase YouTube enika ase de phala ase na kinika ase viewers khan comments kurbi de view tu sabi evening la view ase de etu amma tu ki show etia takbe na aigena man time la ase 1 hour hobole ase taike rokhi gena Ziria khan tu pishi ase ami khan la jaga de tu jiria thun sob straight hobo na pishi ase tu jiria khan proper takbi alot nai viewers khan itu la jaga bra olai jeshi de amado ephale jai jeshi amado agide niche ami tu niche tate par khitai ase aro etia tu olaishe aro bi niche de no gena e phale amado jai jeshi etu karne bole itu la jaga de bra olaishe ami bi tayan gana bar de inga olai ja piche de hi dikhi jaise etu karne chinda tu kundu ase chani bole para nai etu karne tai ai rukhibo tai a rukhi gena tai chinda kote jabo etu time chinda bi sai loi gena ami bi pusti jai jabo etia tu rati ho ase etu karne apni khan bi mon dangor ba rukhibi de
family member to etia pisa la to etu jaga de ase de etia to rati hoise she ama ke roki kena rati hoise she to chinda bi ken ka bi na dikhe de apni khan to de dikhai de etu karne man kham bra ke na paile no bro etu ra khuri khan de excure ken rakhi ase de to achila video tu etu ra khatam kuri ase kiman jon sai she apni khan khushi paise korle morom bra like kuri dibe aro subscribe na kuri sa khan bi morom bra support kuri de kurina etu bi request kuri di ase to next video de log kuri bo de ami khan sob manu khushi bra apni khan de khushi bra rakhi thakibe chalo